Paolo tenia da unu donu naturali chi puru a cussu de addobiai su coro de s'attra genti chi essent pipius, chi essent anzianus, e issu nci teniat meda, cando li narant, issu teniat medas amigos importantis, siat insomma a livellu politicu, culturali, ma li praxiat meda a nare ca issu fadiat amigu de is pastores, tant'è chi s'edilo, ma Silamus, ma in meda logus, in bidda mia, deo seu de Santuesi de Monti e sa primu cosa chi fiat cando andaiaus a bidda, fadiat per esempiu, mi narat andaiaus agatai a fradi miu ca fadiat pastori, duncas una issu teniat propriu unu donu in s'addobiare custa genti. Sa genti custu ddu riconnosciat, cando issu andat gasi a bidda e s'at andadu, sa genti ddu connosciat dapetadu e teniat finzas un'atteru modu de faghere, no, finzas cun sa lingua, chistionat su faeddai chi si chistionat in cussa 'idda, e duncas custu puru dd'agiudat a printai in d'una relata differente, in d'una relata funguda cun is pipius, e furiat unu donu naturale chi però issu amarollait affinadu cun su tempus, cun totu su chi at fattu, ma prus che totu, ecco, fiat una cosa chi teniat issu fut aici, no, custu non est una cosa chi ti dda podit donare su studiu, sa frequenzia cun genti, furiat unu donu naturale, chi però, comente si podit nare, no, cando si narat unu chi tenit i talenti, li at messi a fruttu, li at spesi e ddus at ispendiu bene, e custa est sa torrada, custu est unu Paolo chi si manifestat in manera differente, in su sensu non c'è la materialità, la fisicità, ma issu c'è totu. Deu penso chi issu depat essi connottu finzas cun s'istrumentus chi nci funt oi, chi funt cussus chi addobiant is piciocheddus, chi addobiant sa gioventudi, e de su restu issu un'atera de is cosas de is carchis andat propriu orgogliosu futiat su fattu de essi stetiu professore, di traballau in iscola, e narat sempri, deu de is alunnos mius, de is iscenti mius, apo imparau puru deu chi no issus, custu poita ca issu teniat propriu su donu de s'umiltadi comente totu is personas mannas. Deu penso chi custu andat fattu e chi andit finzas poita no, programmau po comente unu Paolo nou, su chi teneus imoi, chi est un'azienda manna, depat sighiri su chi issu fiat, custu est unu pagu su 'izu miu, su 'izu de chie dda cuffio bene, de chie dda sighiu a tant'annus, chi siaus bonus a fai custu, a donai a Paolo, su Paolo de imoi, sa possibilidadi de faghere su chi at sempri fattu.